umunsi wa 15 wa shampiyona y'u Rwanda kuko yakagombye kuba yarakinwe mu Kuboza 2024 ariko ikipe y'igihugu y'u Rwanda ya Shani yarimo yitegura imikino ibiri ya Sudani y'Epfo. Ntabwo bimaze kuba kenshi usanga ikipe ya PFC na Rayonsport zikinira kuri stade imwe zitari mu mujyi wa Kigali. Impera z'iki cyumweru dusoje yose aya makipe yarari mu karere ka Rayonsport yari yasuye ikipe ya Mukura Victory Sport kuwa gatandatu tariki 11 Mutarama 2025 ku isaha isa 11. PFC yo yasuye Amagaju tariki 12 Mutarama 2024 ku isaha isa 9. Rayonsport na PFC niyo makipe yarayoboye ayandi nyuma y'imikino 14 yari imaze gukinwa muri shampiyona y'u Rwanda. Reka ibyaranze iyi mikino tubere kuwa gatandatu ko Mukura Victory Sport yari yakira ikipe ya Rayonsport. Byari birori mu karere ka Huye mu gitondo cya karasisi k'abakunzi b'ikipe ya Rayonsport kuva kuri Kigali Pele Stadium bakamanuka Kamonyi bakagera mu karere ka Ruhango, bagera mu karere ka Nyanza bagahagarara bakabanza bakaruhuka. Bageze mu karere ka Huye mu mujyi wa Huye mu buryo butangaje babanje kuzenguruka umujyi wa Huye. Byari birori abantu batazigera bibagirwa. Gusa nanone imigabo n'imigambi yari yose ku bakunzi b'amakipe yombi imbere y'uyu mukino. Kandi nimba ubizi neza n'indirimbo ivuga ngo Nyabugogo Nyanza byari birori guturuka Nyabugogo bino bice byose kugera Ihuye nabare yo gusa. Ubundi uyu munsi turayikubita 3-1 ihita yisubirira i Kigali. Ubundi nabwira Mukura ko ibyifi yigera mu mazi ntajya mu mavuta. Uyu munsi turayitsinda ndetse ibitego 5 ku busa. Jewe kuri Mukura Victory Sport turi tayari mu kipe zidukanga Rayonsport nirimo. Uwayezu Jean Fidel wayoboye ikipe ya Rayonsport nimwe mu bari bicaye muri stade yari ari kumwe n'abayobozi b'ikipe ya Rayonsport. Ntabwo yaherukaga kugaragara muri stade nyuma yo kwigura ndetse akajya no kujya kwivuza ku isaha y'isa 11 nibwo umukino wari uteganyijwe gutangira, ariko wabanje gutindamo gatoya kuko habuze abagombaga gufasha abaganga. Umukino waratangiye, Robert Unyuta ufite abakinnyi bose kuko ubugingo Hakim ntabwo yari ahari ndetse na Kevin Muhire wari witabajwe. Aziz Basane yari yamubanje kuri benchi kimwe na Umbarenga Fitina yari yahaye umwanya Eliagana Ijuru ndetse na Agama Bagayogo. Muri uyu mukino Rayonsport yatangiye satira cyane ikipe ya Mukura Victory Sport. Ku munota wa gatandatu Mukura Victory Sport yatangiye kwinjira mu mukino itangira gusatiriza mu rya Rayonsport binyuze mu mpande zayo zari ziriho Hakizimana Zubel. Kugeza ku munota wa 30 Mukura Victory Sport niyo yari yihariye umukino ndetse ikarema n'uburyo bukomeye imbere y'izamu ry'ikipe ya Rayonsport. Ku munota wa 39 Mukura Victory Sport yafunga amazamu ya Rayonsport ku gitego cyatsinzwe na Jordan Dibumba ku mupira warugaruwe nabi na bamyugara ba Rayonsport. Uyu mukongomani yari ku ishoti rikomeye nyuma y'urubuga rw'amahina maze Kadime Ndiaye ajya gutoragura umupira mu rushundura. Attention, Imbarezo! Mukura! Yitwa Ndimbumba Nzau Jordan umusore w'umuhanga cyane w'umukongomani. Ku munota 42 Mukura Victory Sport arushaga Rayonsport yatsinze igitego cya kabiri cyatsinzwe na Niyonizeye Freddy ku mupira yazamukanye ku ruhande rw'iburyo atera umupira mu mfuruka igoye ariko Kadime Ndiaye arawugarura. Freddy Niyonizeye umupira usubiza mu ncundura. Ikipe ya Mukura Victory Sport iterekamo igitego cya kabiri. Asiyo Mukura shaka icya kabiri Imbarezo terekamo Mukura. Iminota 45 y'igice cya mbere yarangiye ikipe ya Rayonsport iri inyuma n'ibitego 2 yatsinzwe n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Mu gice cya kabiri cyatangiranye impinduka ku ruhande rwa Robertinho na Rayonsport. Niyonzima VSF, Kevin Muhire na Aziz Basane basimbuye Iragwa Haji, Ishimwe Festo ndetse na Ndayishimiye Richard. Rayonsport yatangiye igice cya kabiri satira cyane mu izamu rya Mukura Victory Sport. Harimo umupira Serumogo Ari yashyize mu rubuga rw'amahina ari kujya hanze ho gatoya. Ku munota 50 Andre Mazimaka utoza abanyezamu ba Rayonsport yeretse ikarita itukura nyuma yo kwakirwa ikarita itukura n'umusifuzi wa kane. Ku munota 51 Rayonsport yabonye penalty nyuma yaho Aziz Basane yaramaze gusunikwa maze Moise Murindangabo atanga penalty. Iyi penalty yinjizwe neza na rutahizamu Fonganyi bahise agira ibitego 9 muri shampiyona y'u Rwanda.
amakipe yombi yakomeje gusatirana ndetse Rayonsport yashakaga kwishyura ibyo bitego ngo byibura inganye birangira iminota 90 Rayonsport itsinzwe umukino wa mbere muri shampiyona y'u Rwanda itsinzwe na Mukura Victory Sport ibitego 2-1 wabaye umukino wa mbere Rayonsport yatakaje mu mikino 15 ya shampiyona y'u Rwanda yari imaze gukina kuko Rayonsport yatsinze imikino 11 inganya 3 ikaba yaratakaje umukino umwe karagahinda gakomeye ku bakunzi b'ikipe ya Rayonsport. Nagiho abakinyi bacu barashoboye twebwe dutsinzwa na Moyise ni Moyise ku kibanza cucuri ni Moyise utumye dutsindwa ariko ejo uzabimbaza saa 11 icyo twabuze buriya ni ukuboko n'ingute bashaka gusimbuza musifuzi umwe babiri batatu icyo kikwereka yuko hari icyo baba bashaka ariko uko byakugenda kose Rayon Sport ku mutima jusqu'à la mort. Ntekereza ko Rayon Sport ni ikipe nziza ariko nanone yakinye na adversaire mwiza sibyo ngenda saba ubuyobozi bushya bwa Rayon Sport. Ntekereza ko iyi kipe igejeje faza Rayon Sport ku mwanya wa mbere ni ikipe yasize yubatswe na Uwayezu Jean Fidele. Nubwo Robert yatigeze yifuza kuvugisha itangazamakuru ariko Kevin Muhire we yemeye kuvuga ati nta gikuba cyacitse ariko kandi kapiteni wa Rayon Sport yagarutse no kumva ne yagize no mukino warugoye n'umukino twateguye icyumweru cyose dufite imvune nyinshi yo kubwanje cyembe turanye faze retour abambere ugiye tora faze retour nta gikuba cyacitse ni football ko bimera cyembe ko tugumeza tureba hejuru twategura ibiri imbere navuga ko ari byinshi byahindutse numva ko gutsinda ari ibintu byoroshye so iyo ikintu iki kiba kije kiradukangura kiradukangura ngo tutegure match ziri imbere njye naje gusapotinga equipe nka kapiteni wabo so kocha ahitamo gushyira kuri liste sinagomba gukina ariko nabonye ko biri ngombwa banyine bagangiyemo nanga umusada wanjye nka kapiteni so nakiyema ariko yandarwaye. Abakunzi ba Mukura Victory Sport bo byari byishimo gusa ariko kandi batanze n'ubutumwa bakire neza kuko biradushimishije. Abanyamakuru bajyaga bavuga ngo iyi kipe ya Mukura ngo iraciriritse ngo ndetse ngo nta nubwo ushaka gutsinda ngo ikipe nka Rayon Sport ngo tugomba kuhabonera isomo rya ruhago ariko tuberetse ko byose bishoboka imbere y'abafana bacu. Mukura bajyaga bavuga yuko turi ikipe iciriritse turi sina ngufi ko turi ikipe ikomeye kandi yihesheje agaciro. Ubu ikipe rero kuba dutsinze Rayon Sport tuyitsinze tuyirusha kandi nta n'igihe Mukura itayitsinda kandi nanabikubwiye ko mu gitondo umureye ari bugwihuye. Rayon Sport yasoje imikino ibanza ari ya mbere n'ubundi n'amanota 36 mu mikino 15 yakinnye. Mukura Victory Sport yo yasoje imikino ibanza iri ku mwanya wa 7 n'amanota 21 aho hari kwa gatandatu yari inkuru nziza ku bakunzi b'ikipe ya PFC ndetse na PFC muri rusange kuko yumvaga ko igiye kubona umwanya mwiza wo kwegera ikipe ya Rayon Sport ndetse kagabanya n'ikinyuranyo cy'amanota 5 yari asigayemo. Bamwe baratebyaga bati ihene yishe mucoma. Niyo mpamvu mu gitondo cyo ku cyumweru uretse abakunzi b'ikipe ya PFC batuye mu ntara y'Amajyepfo bari baje kuyishyigikira bisi 32 nizo zaturutse mu mujyi wa Kigali nabo bakoze nk'ibyo Rayon Sport bakoze bakora karasisi kuva Nyarugenge binja mu karere ka Huye mu mifanire ku rwego rwo hejuru babanje no kuzenguruka umujyi wa Huye. Nubwo amagaju yari yatwaye ibintu byabo gake ariko bari bifite icyizere by'umwihariko mu bakunzi babo mbere y'umukino. Afere turayitsinda i Kigali ariko igiye gutahana agahinda mbese ibyabaye kuri Mukeba nibyo bigiye kuba ku Gikoro. Turagipanje gutsinda PRP mwatsinda bingahe bitatu kubuseru. Abafana b'ikipe ya PFC bo bari baje kwitoragurira amanota 3. Ewana ikintu cyatumye abantu benshi baza twe twari gutuye amanota 3 yacu twashimishijwe na Mukura. Turashaka ko ino fazare irangira arimo amanota 2 yonyine. Igikombe cyo ni uruca abana. Ku isaha y'isa 9 nibwo umukino watangiye. N'umukino watangiye ugenda gake nta kipe yataka iyindi ahubwo umukino uri gukinirwa cyane mu kibuga mo hagati. Ibyo byatumanye amakipe yombi arangiza igice cya mbere anganya ubusa ku busa. Mu gice cya kabiri ku minota 54 amagaju yaremye uburyo bw'igitego ku mupira Rashid Yakini yazamukanye ku ruhande rw'ibumoso awugeza mu rubuga rw'amahina ashatse kuha Hussein Salafi Nshimiyimana Yunusu awushyira muri koroneri itaragize ikivamo. Ku minota 56 amagaju yabonye igitego cyatsinzwe na Edouard Ndayishimiye bungukiye mu mupira wacaracaraga imbere za muri ikipe ya PFC maze umupira awushyira mu rucundura. Atasibereso
APR FC yagerageje uburyo bwose bwo kwishyura igitego ariko biranga, umukino urangira ikipe ya APR FC itsinzwe umukino wa kabiri muri iyi shampiyona y'u Rwanda nyuma yo guterwa amaga n'ikipe ya Gora Football Club. Amagaju nayo akaba yarabatsinze igitego kimwe. Byari ibyishimo gusa ku bakunzi b'Amagaju nyuma yo gutsinda ikipe ya APR FC bwa mbere mu mateka yayo. Niyo ngabo Amarisi, umutoza mukuru w'Amagaju, ngo n'ubundi nk'uko asanzwe abivuga ngo gutegura amakipe akomeye biramworohera. Mu bisanzwe je nk'amakipe nka APR Rayonsport cyangwa Police ni ikipe zinyorera gukina kubera ko mbazi ingene bakina nkabanzi point fort zabo na point faible zabo. Nka APR Rayonsport ikomeye ku mpande na mediane, nagerageje gufata kugufunga impande zabo na mediane ndayimizera, mugato tukavuga ati dukine icyo bita block median, dufashe umupira tugire contre attaque, kandi urabona ko icyo igitego cyavuye muri contre attaque, twari ikipe turagenda turataka turatsinda igitego. Ariko umutoza mukuru wa APR FC kuva uyu mwaka w'imikino watangira yahoraga avuga yuko ikipe ifite ikibazo barutayizamo badatsinda ibitego, nyamara uburyo bwo kubitsinda bwo bwabaga bwabonetse. Dusha uburyo bwinshi buri gihe, mwabibonye ni nk'ibyabaye kuri Marine ndetse n'indi mikino twagiye dukina. Kuva umukino watangira twatangiye dusha amahirwe menshi, niyo mpamvu bitoroshye gutsinda igitego, gusa n'ibintu byoroshye ni ubuhanga bwo gushyira umupira mu rucundura. Abafana b'ikipe ya APR FC